Kenneth arigamba n'abantu ashoborera ngo ebintu bimwe nko kubura kw'amizi amashanyarazi hamwe n'embazo mararo biremera ikora abo bushumankuzi obujiro mu ihanga Kikonjo mutabano wa kwetware mwizikuru wa Rwabukoko ayonjira yagira ngo necyo kushazana kushanga Isingiro district eheriza bambara mizi konkambara yabanza kutunga feze yo kubanza rero Isingiro baje feze ya kabiri kandi ubwo niho burugo bwago bine bitebe ako bafuna kamazina zinkamizi ngachi bino ko rero bakatwarambara nkamizi bakataze gende fezi abantu bajya kuba bahinduye mu butegeshi ningo mbanda bakubebembera bakayemba fune bintu bibi barabireho ahamiza batezi bakaruru ngo bwahataye tebekanise kurunji obutibwa karuru nangwa no kubuzabuzibwa structures ningasi methodology ntinduramu tugumarshe ikintu kimwe atureso kuri bundi mutekateka ngo ubuturese turavagambara nubakwega tubebembe kunagambara kamukuna akubakopa no kujya mu secteur kari yangwe tukamare munana ubuzi tukazandamu nabanje benyine baterasa 11 isaza ahwire bakabarahwira bakatibo atubera kwesotinga tera karuri yangwe kahweyo samuna turangira karuru turebe ko barakatibaho nubuno bwo twine n'ubuhitu tubwezigarisa twebaze Kenneth arigamba hono myamakuru witu ayetombitira abo kuyebisha nibye kandi nanengenderaho yo kushirira karuru kurujira akaciko k'ebyo bururu te kuyamba ababona abatakajiro mu ishengero ari kushabangu habeho impinduka challenges tufundo mu karuraka yo kubanza mutayebisani batayibita ba opponenti babiyayo for instance ngiyo yanje ku garina uzakaberebere biza kushika omutawuni kansaha ebisani bangu byona babire mu miti tubirumu ndende kata katize bisani amakuru agasha kwa Gerard ahimbisiwe omuri Isingiro.